Eva bwa mbere bwa nyuma yo kumara akire karingwa n'abatayera district y'Isingiro no kubwana abana abazire hamwe n'abebembezo mu magombora garmu Ngarama Nyakitunda Isingiro Town Council hamwe na gandi percentage iri higuru munonga kucera na hariga nabo kuba twareba abazire bona butuye twine nabatera abana amutera amukoma serpande abo kumbona butuye twine nabebembezi konkana batera abana cishanjurwa ngo abana tubarukurikiza kandi n'abatuntuzubwa ecyo kubarujira mu babe bizahambuki abana nibahambwa abana nibashwerwa abazire babo kandi byo mu cyaro omwana w'imyaka 10 kandi kitwe tugamba hecho bwoba omwana no muteka mu bwoba akura ine no kutina no bwo kumugira nguzaho tayine na capacity kugira ngo dadi mwene kindu kureba no kushomesa abantu tukaganira n'abantu then tukihamu ecyo kizubu cyo kutera abana ha mutwe watera umwana either yasiriza yayonesa nibigaruka ninga yatechikopo ninga yatesiyani no kumuhahaza ubwonko ko kuturebere hazo ubwonko bwaguma buhahire abasa kutazomwishomera gakorage n'ibindi byahiriya yashira myaka yiteke nambwenu tindi kubiha isobe nyingi turukora turbakuru tukazihe nyuma abantu boreka ngo aho batancire kushomesa habire hentano sombebembeza hamwe n'abazire na minongo mico mirunjo mu bana omugano makuru ko muri ngo gumu government eriyo negeza okutungura ebyo bwegeso mu district ya Rukunjiri abebembezi bigura hecyombe ko cevina bishatu ahishomero rya Rwamaga ya primary school erukshango mu Ruhinda Rukunjiri yaje mbagamo muri gyo kuberani kasoko lo muri mo bebenga giye anoto kubisha oho yani because we came here to serve sagala mvolo bagamenti kunembe kwabe oyene nimasoko ine chomkama ngiri ba commissioning nganga ngiri buri kiga benga no these buildings must last ntabwo icyo ni insimira kimwe government egi abwintungu kejo kureka ibizimbe batwire birasubisha kandi kimero ke yarigine birasi umushara ibe ni ikibuga ibindi birasi bitagara toilets zabegi sana zo tuzukumara kongani twena mgayo mbeke bizimbe bikorerwa mu cyabazi abana mereta abana rera abana abashomesa abashomese tungeza first grade naura mutungere first grade yemwe hanuya mazima twendezini ecombe kwecu mazireho sente z'urukurenga miliyoni igana kandi icombe cy'urwa bacinombe Nyaruzinga Constructors Company Limited finance ya finance umuntu kubano ubanze sente certificate itabo kasa kujya kafuna ariyese mutiyane tukubi urugamba nyuri ingamba ko kabakota kuri kuri batindugamba niyo kacigandi kicyo bakukora aba babandize no kubyara imiti kakamanyiso ko kurinda ibyo buhangwa amakuraga gashakwa Ruth Nwamanya na Dan Basibiye.